Bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uko bwije nuko bukeye ibintu bikomeje gukomera, intambara ikomeje kugwamo abatari bakeya, nk'uko twaraye tubabwira amasasu aremereye arimo araterwa mu birindiro by'umutwe wa M23 hariya ku musozi wa Muremure ndetse n'umusozi wa Ndumba. Niko ibintu bizindutse bimeze, kuko igisirikare cya Kongo FARDC bidapfa bidapfusha kirashaka kwisubiza umusozi wa Ndumba uherereye hano muri teritwari ya Masisi mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'ibirombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Kuri ubu ngubu hazindutse umukutano, hazindutse umubundano, hazindutse imirwano ikomeye cyane, kuko ingabo za Kongo FARDC zifatanyije n'abasadeke barimo kurasa ibisasu biremereye hano mu musozi wa Ndumba. Kuko kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko ingabo za Kongo FARDC zamaze kwadivasinga zirasa mu birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23 biherereye ahangaha Muremure. Kandi umusozi wa Muremure ni umusozi uteganye n'uyu musozi wa Ndumbe. Amakuru azindutse atugeraho, amakuru duhawe n'imbone zacu nuko FARDC yamaze kwadivasinga igakuraho M23 hano Muremure, ndetse isaha ku isaha FARDC ishobora gufata uyu musozi wa Muremure. Kandi FARDC nimara gufata uyu musozi wa Muremure, biraba bihaye ubugenzuzi bw'umuhanda wari warafunzwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ni umuhanda Minova Sake, kuko M23 yarahafunze ihagarika ibiribwa byose byinjiraga muri teritwari ya Masisi bijya mu mujyi wa Goma. Aho kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi yamaze gukora n'impinduka zikomeye cyane mu rwego rwo kongera ingufu abasirikare bari ku rugamba. Jean Pierre Bemba wari minisitiri w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gukurwaho, kuko yatangarijwe ko nta kintu yigeze akora. Jean Pierre Bemba yamaze kugirwa minisitiri wa transport, asimburwa n'umwe watangaje byinshi agiye gukora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo by'umwihariko agiye guhagarika u Rwanda ndetse agiye guhagarika Ubugande, dore ko avuga ko ibi bihugu ari byo bikomeje gutera inkunga umutwe wa M23, bigatuma abaturage bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bataryama ngo basinzire. Kuri ubu ngubu ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, kuko imirwanire irimo iragaragara ahangaha muri teritwari ya Masisi ni imirwanire iteye ubwoba, ni imirwanire ikomeye cyane, kuko ni imirwanire irenze ku yindi yose yabayeho. Kuko ingabo za Kongo FARDC zirimo kurasa ibisasu biremereye, zirimo kwadivansinga zinyanyagiza amasasu, mu gihe ingabo z'u Burundi nazo zirimo guca mu musozi muremure wa Mugi. Uyu musozi wa Muremure wa Mugi ni umusozi uhana imbibi n'umusozi wa Ndumba, ukagenda ukongera ugafata ku musozi wa Muremure. Niho abarwanyi b'ingabo z'u Burundi baturutse muri uriya musozi, nyuma y'uko bari bazamutse bavuye mu musozi wa Minovo, barazamuka bageze ahangaha nabo bakoze icyo bita kudefanda, bategereza abarwanyi umutwe wa M23 bari guturuka mu misozi miremire ya Ndumba. Ndetse FARDC yari yamaze guteguza ko igiye gukoresha ibisasu biremereye, maze abarwanyi ba M23 bagize gutya ngo barasohoka mu musozi bakagwa muri ambushi ikomeye cyane yari yamaze gutegwa n'izi ngabo z'u Burundi. Ibintu byaje guhindura isura ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 baturukaga hariya mu gace ka Bishusha, baragenda bagera mu gace ka Kabati, maze bageze Kabati binjira hariya mu Birunga. Bamaze kugera mu Birunga barakomeza bafata umuhanda wa Gatsiru, kandi uyu muhanda wa Gatsiru niwo ukomeza ukagera mu gace ka Kizimba. Wagera hano Kizimba ugakomeza, abarwanyi ba M23 bakomeje bafata agace ka Bukombo. Bageze Bukombo baramanuka bafata agace ka Birambizo. Bageze Birambizo ntibigeze bacika intege, kuko bakomeje
bakomeje kumanuka bafata agace ka Mashango, ariko ibyababayeho bageze mu gace ka Mashambwe ni amateka akomeye cyane, kuko ahangaha bari bahategewe ambushi ikomeye cyane, bari bahategewe ambushi n'ingabo za Afurika y'Epfo, ingabo ziri mu ngabo za Sadeke, nibo babacucunyirijeho umusasu menshiri, nibo babanyanyagijeho ibikompora byinshi, maze itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yamagana ibi bitero, avuga ko byakozwe n'ingabo za Congo FARDC bigahitana abaturage benshi nk'uko bisanzwe iteka. M23 iyo bayirashe bayishengabaje buri gihe isohora itangazo ikavuga ko ari abasivile bishwe. Murabizi ko FARDC iyo inyanyageje ibisasu byinshi iri kuri M23 bivuga ko byaguyemo abaturage. Hari n'amakuru twamaze kumenya ko abarwanya umutwe wa M23 iyo bamaze gutahura amayeri yuko bari buze kuraswa bahungira mu bice bituwemo n'abaturage, bikaba ari nayo mpamvu ikomeje gutuma igisirikare cya Congo FARDC kidakoresha ibisasu byinshi, kidakoresha indege z'intambara, kigakomeza gutegereza M23 kugira ngo ibanze igere mu misozi itarimo abaturage. Mu butumwa Lawrence Kanyuka yashyize ku rubuga rwa Twitter yavuze ko ihuriro ry'ingabo z'abagizi ba nabi ba leta y'i Kinshasa barashe amasasu menshi, barashe ibisasu byinshi mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23, ndetse bikagira uruhare rukomeye cyane ku baturage bavuye mu byabo, ku baturage bahuye n'akaga gakomeye cyane, kuko 8 bishwe abandi barakomereka bikomeye cyane. Ubutumwa bukomeza buvuga ko kandi ingabo zirimo kwica abasivile, bigatuma abaturage bava mu byabo kandi bakavamo nta hantu barimo guhungira. Yanaboneyeho kuvuga ko ku munsi w'ejo hashize tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024 ririya huriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa zishe abasirikare 2 ba M23, zica abasivile 8, mu gihe abandi 2 bakomeretse bagakomerekera mu gace ka Kimoka hariya muri teritwari ya Rucuru, mu birometero bikeya winjira mu gace ka Kanyabayonga. Abasirikare ba M23 bishwe bivugwa ko harimo 2 bafite ipeti rya koloneli. Hari n'amakuru yatangiye kujya ahagaragara ko umwe muri aba barwanyi ba M23 yaba ari koloneli Nzenze Imanga, umwe mu barwanyi bakomeye cyane b'intare za Sarambwe, ni umwe mu tsinda, ni umwe uyoboye itsinda ry'abakomando badasanzwe bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Bivugwa ko yiciwe hano mu gace ka Kimoka, agace ka Kimoka gasanzwe gaherereye muri teritwari ya Rucuru hafi na Kanyabayonga. Aho ahangaha yarasiwe ni mu gace ka Kanyabayonga urimo uramanuka ufata agace ka Murimbi. Iyo uvuye Kanyabayonga werekeza Murimbi ni ibirometero 17. Bivugwa ko M23 ahangaha ariho yakubitiwe ahareba Inzega, ikamburwa ibice byinshi, ibice bisanzwe bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Gusa uko bikomeje gukomera, uko bikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane, niko guverinoma y'i Kinshasa ikomeza kurushaho gukora impinduka zikomeye cyane. Ubu ngubu muri guverinoma y'i Kinshasa harimo amavugurura ateye ubwoba, kuko abarimo Jean Pierre Bemba yamaze gukurwa ku mwanya wo kuba minisitiri w'ingabo z'iki gihugu, yamaze kugirwa minisita wa transport. Uyu ni Jean Pierre Bemba wari umaze iminsi ari muri diru yinjiza indege z'intambara za FARDC, indege zirenga 12. Bivugwa ko iyi kampani ariko itigeze ihagarika iyi diru, kuko leta ya Kinshasa igiye guhabwa amafaranga menshi. Leta ya Kinshasa igiye gukomeza ibi bikorwa byayo. Nubwo bimeze gutyo kandi, Perezida Tshisekedi washimangira ko nta gahunda n'imwe azigera agirana ibiganiro n'umutwe wa M23, ahubwo yiteguye gukomeza gushaka ibikoresho byose bizamufasha guca ndetse bizamufasha mu gushyira ku iherezo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Izi mpinduka zibaye mu guverinoma y'i Kinshasa zije nyuma kandi
nyuma y'uko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ashimangiye ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana rw'umutekano muke uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse u Rwanda ari rwo rukomeje kugira uruhare rugaragara mu baturage bakomeje kwicwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubu ngubu umuryango utegamiye kuri leta OMS urimo uramagana, urimo uragaragaza ko mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe, inyeshyamba za M23 nta bikenerwa by'ibanze birimo amashuri, birimo ibitaro, birimo insengero. Bagasaba guverinoma y'iki gihugu ko gukoresha uko ishoboye igatabara abaturage bari muri ibi byiciro, kuko nabo bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Kuri ubu ngubu abaturage bahungiye mu bice bitandukanye bahunga imirwano bakomeje kugaragara ku mafoto ndetse n'amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abaturage barimo kuboroga, barimo gutakamba basaba ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa ko bwabakura mu kaga gakomeye cyane barimo hano mu gace ka Kibirizi, abari no mu gace ka Bumba ndetse n'abari mu gace ka Mweso n'abari muri teritwari ya Rucuru bimuriwe mu bice bisanzwe bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Taneria Talent ukuriye abavugizi ba MCF dore ibyo asobanura. Duhura n'abaturage batandukanye barwaye indwara ya kolera, yagira ngo turimo kandi guhangana na malariya yibasira cyane abana. Abaturage batagira aho babura, abaturage batagira aho baba, biragoye kuba wabarinda izi ndwara zirimo malariya ndetse na kolera. By'umwihariko turasaba leta ya Kinshasa gukoresha ingufu zose ifite ikagira uruhare mu iyicwa ry'izi ndwara, ikagira uruhare mu ihagarikwa ry'izi ndwara zikomeje kwibasira abana batoya ndetse n'ababyeyi babo. Nubwo bimeze gutyo kandi Perezida Tshisekedi watangaza ko M23 aho iva hose azayirasa paka ihunze, ndetse M23 yiteguye kuyisenya burundu, akabikora nk'ibyo bakoze 2013 2012. M23 yafashe umujyi wa Goma 2012 ku masezerano ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Izi nyeshyamba za M23 zibeshywa ko zigiye kubohoza cyangwa se zigiye kubohoza ibice byose zafashe, ariko leta ya Kinshasa yaje kubitakana mu kanya gatoya, aho kugira ngo bagirane ibiganiro ubundi baratangira bararaswa. Kugeza na n'ubu ngubu nibo bakomeje kugaragaza ko nta kintu kigeze kiba, gusa bigakomeza kugenda bigaragara ko M23 yaba nayo irimo irakurura yishyira, M23 nayo yaba ikomeje kurushaho gufata ibice bitandukanye, ndetse M23 ikomeje kurushaho kongera imirwanire ku buryo bukomeye cyane. Abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi iby'intambara ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza badashidikanya ko leta ya Kinshasa ikwiye guca burundu iyi ntambara ihanganyemo na M23, hakitabazwa ibiganiro aho gukomeza kwitabaza inzira y'amasasu. Perezida Tshisekedi aherutse kuganira n'ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ashyira ukuri kose ahagaragara, avuga ko nta biganiro azigera agirana na M23, ahubwo yiteguye kuyirasa paka itaye umutwe igata ibice byose yafashe.